Welcome back to African Sermon Central. I am with Lihle Nhleko from Lavundla Mandi Church of the Nazarene. Uyaphila Lihle? Yes, ngiyaphila njani wena? Phila Lihle. Sebangitshelile ngetimbobo temuhla ukuthi nikunayoho and kunayoho kunengle nikufundzile. Ufundzeni Lihle? Ungifunze ukuthi we should never give up. Never give up. Ekungagive upini kwakho Lihle ngiliphi ilivesi lelikukhutsatayo? It's Job. It's chapter number nje it's Job, the story of Job. Uthi aka-give up-anga even though impilo yakhe ifola apart but echuka praise God. Wachubeka wamkhonda uNkulunkulu. Lihle uyathi ukuthi uNkulunkulu sinethe amathalente athina sonke. Yeah. Nami nginalo lami. Tshela mina ke Lihle ngitakunika 5 letters. Ngicela ungiphe incwadi zeBhayibheli lecala nga-A. C. Corinthians. D. Daniel. Lihle you are a poet. Ngicela manje usishele imisho nje emibili in poetry. Mina ngeliswati lelihlanganisa bongwaqa kuphume sorry. Mina ngeliswati lelihlanganisa bongkhamisa kuphume bongwaqa. Mina ngiliswati lihlanganisa bonkhamisa kuphume bongwaqa. Mina ke Lihle ngiliswati lihlanganisa sive ukuthi asiye kuNkulunkulu kwashe Nazarene sibitelwe bungcweleni. Yeah. Bye bye Lihle.